ngomnye unyaka ngaye ngafonelwa insizwa lapha yathi umtshali Sibongo. Ekseni nje kwakuho 7. Ekseni nje yafona lensizwe sithi hey okamfekayo uwe lo ngathi mina hayi mina sithi hayi mfowethu vula amehlo qaphela kunesimo esingahambi kahle. Awu yini na? Ngake ngalixoxa lolu daba khona la. Kodwa ngoba uDisemba sikhuluma lento eyicam kuyafika nje ukuthi angilishare lolu daba again noma ngeke ngisangena kuma details. Awu lensizwa yathi hayi mfowethu khona abantu abathengiwe ukuthi bakushaye. Kubi mfowethu and ushawa umuntu oseduze kwakho. Umuntu ongeke ukholwe ukuthi angakuthengela abantu kodwa usebathengileke mfowethu. Hawu mina na ushayela umfekayo right athi hayi wena umfekayo. Kuma nje ngila ipage lakho nje ku Facebook ngoba lo muntu lo uthe ukhona kule inkundla zokuxhumana. Hayi mangibona ukhona. Hey mfowethu isima sihle. Yini kwenze njani? Hayi mfowethu uyahamba ngoba ngikhuluma nje namhlanje lezi insizwa lezi ezithengiwe ngoba kumina othengiwe. Ezinye insizwe sisebenza nazo lo msebenzi. Thina ke mfowethu usenza lo msebenzi lo. Siyathengwa nje sithunywe makuthi khona umuntu obonakala isiphazamisa endleleni. So ke ngicabanga ukuthi enye into ekudayisayo wena mfoko kamfekayo ukuthi le insizwa yilambile imali ayikho. So njengoba imali ingekho zivumile ukuthi lo muntu lo akalethe noma imalini ngoba akanamali kahle uthe uno 15,000 izile insizwa bezawuthatha ngokomthetho bezithi umsebenzi ngawenza ngo30 manje kwayisetheni uno 15. Awu yebo na ngikhuluma nje mina sengiyahamba sekuthenga umuntu ngegama lapha. Mina mfowethu kungaze kuthenge umuntu kuthiwa kabulale mina ngoba yini ngoba nginazitha kwenze njani athi hey mfowethu hey ungalingi uyisho leyo nto. Yazi thina sike sithunywe ukuyoshaya umuntu umfundisi wonke othandwa abantu simshaya mfowethu ahambe umshaya ahambe. So mfowethu ungalingi ukuthi awunazi izitha mfowethu bengithi angikuxwayise nje lolu daba aliphelele phakathi kwethu ungaxoxeli ngisho umkakho. Ungaxoxeli ngisho umkakho bekuyilokho mfowethu le insizwa kumanje zisendleleni zizongithatha. Kufanele size la ukhona eNanda sizobuka ngoba ke masizomshaya umuntu sesiqale sibuke sifokise sitadisha indawo sibuke iroutine yakho ukuthi ufika ngasikhatsini uphuma ngasikhatsini konke lokho indawo imi kanjani. Kuukuthi nje kuphela wena mfowethu kulento yethu kuyabheda ngoba sike size sithi sizobuka sitadisha indawo kumuntu ukuthi uhlele endaweni kanjani sivele simfice lahlile leziyana icucuzike uvele uzwe sekukhala imawuzeni. Awu yebo na athi hey mfowethu ngibhlungu mfowethu ngawe ngoba manje ngiyabona nala inkundleni zokuxhumana umuntu wabantu awuyena nanani umuntu engingathi mhlambe kodwa nje lo muntu yena hayi uyakufuna mfowethu ufuna uhambile into seduze kwayigcizelela ke leyo ukuthi umuntu oseduze engikhulumayo naye. Hawu mfowethu maye wena ngoba ungixwayisa athi yena mfowethu mina ukuxwayisa kwami ngixwayisele ukuthi uqaphele kube kuyenzeka ubunga ukuthi ukugudluka ushintshe indawo. Futhi njengoba ngikufonela nje ngufonela ngenamba yami and usho kulowo mzuzu Truecaller uvele wayigagula wathi umtshali hayi ebese eyalivala ucingo aphinda abuyele kumina engathi alivale ngoba ethi nazi le insizwa yifona uzobuyela kumina abese excuse me bese yabuyela kumina mebuyela kumina athi mfowethu le insizwa ade yifona ziyasho ziyasuka empohlweni zizongithatha la ematendini siza kuwe siza lapho mfowethu ayikho indlela ongakuthi mhlawumbe ugudluka ayikho indawo ongakugudluka kuye kuyona ungayitshela umuntu kodwa le mfowethu ngiyangeke ngiye ndawo mina ngizothi ngizoyapi bese ethi yazi into engiyicabangayo la abuza ukuthi uba wena umuntu onenkinga naye ongakufuna ukuthengela umuntu abantu ngithi mina hayi akekho mfowethu ngalapho nje ngikhululekile futhi ngangize ngigudluke ngeke ngiye ndawo ukuthi angimtshele kanjalo nje bese ethi yena uyazi into ebengingayenza mina bengingakwenzela ukuthi umthole lo muntu. So into wena ongayenza uyabona nje manje ukuthi ube kunendlela wena ungifakele i-airtime mina bengizokwazi ukuthi ngifonele amadoda ayisesendleleni engakafiki la bese ngiyalixoxa udaba lwakho wena ngikufake ku conference call kodwa ungaveli wena ukuthi ukhona kune option mina ngiyakwazi ukuyihide inamba yomuntu i-call ukuthi kunomuntu okhona la kuyi-call ngikuhide bese uyayilalelela uma sefika la lo mfowethu umeke walahla ngizoyithatha ifoni yakhe ngibheke la ku WhatsApp ngoba bake bakhuluma nalo muntu ku WhatsApp ngama video ngama voice note
bese ngikuthumelela wena ivoice note umuzwe lo muntu lo ukuthi ubani uzoyizwela mfowethu. Kodwa lokho ke phela nami sekuyirisk mfowethu, bese kungafuneka ukuthi ngoba mina ayikho indlela yokuvimba ukuthi bakushaye, kodwa wena into engingakwenzela yona mina ukuthi ngikuthumelela iVN uzwe lo muntu. Kodwa phela sengafune nawe mfowethu ngiboneke mhlambe ngedrink nje encane, mhlambe ke ngikhulume nalamadoda awu bese sengipick up bill ukuthi la vele iscam. Ngenhlanhla ngesikhathi esavalile okokuqala I had a chance to go to my Truecaller, ngayibona le number 1 inumber iflagiwe ired. Yabo le number lezi eziyi-spam zama call center abantu bayayirecorda bayiblock, so Truecaller uyayifika uyayiflaga lezo inumber uma ikufonela iqhamukisa ivele ired, screen sibe red, nenumber yakhe yenza njalo. But ngenhlanhla while esavalile icall ngafonelwa umuntu mina saxoxa nje, ngamxoxela ngamtshela kunomuntu ongifonelayo la ongitshela into kanje wathi hayi uyazini yiboshwa lezo, lo muntu usejele, iskema abashayayo sebebaqedile abantu. Yabona njengamanje uzokufuna imali, usekufunile usazokufuna i-airtime, ngithi nawe useyifunile. Wathi yabona manje uzokufuna imali yokuthi uzokusendela iVN yaloyo muntu lo, washo into exactly asenzile. Kwabuyela mina kuqala ke sakhuluma ke kwesibili, mase siqeda ukukhuluma kwesibili ngathi mina mfowethu imali ayikho mfowethu. Wayesethi hayi no mfowethu kulungile, ngeke ngikuphoqe, mina bengithi ngisindisa impilo yakho, kulungile. Wazenza umuntu onenhliziyo encane wavala. Kwabuyela mina kuyena, ngadlulisa isikhashana ngabuyela ngathi hey mfowethu, imali ekhona la u3000 mfowethu, imali ekhona u3000 ohlanga nawo. Wathi wey la madoda ngeke ayivume le mali, kodwa kulungile mfowethu, awuyifake sibone. Ngani namanje phela ubufune ne-airtime, ngenze njani? Ngoba wathi mfowethu ithumele i-airtime, uthumele imali i-airtime. Ngenze njani? Ngithumele konke i-airtime noma imali? Wathi awuthumele mfowethu, nemali kungasiza ukuthi uyithumele ibe ngakimi. Kodwa mfowethu akekho umuntu obungakhuluma naye kuzama ibe noma u5000 le mali. Ngamthumelela inumber e-wrong ngeze airtime, fast forward ngathumela inumber e-wrong ze airtime, walokho engitshela ukuthi mfowethu inumber ingenanga. Waqala manje waba impatient nje walwa. Hayi ngamtshela mfowethu hayi leyo airtime ayisebenzi, inumber bengiyikhandile. Hayi awuzama abanye, wawuzama abanye mfowethu, lento yenu lena hayi awuzame kwabanye, wangithuka ke iyaphela kanjalo. So esinye seyikeme esikhona bafowethu ukuthi ngisixoxa ngiyasheshisa ngoba sengasixoxa sikhona kuma video ami. Esinye seyikeme esikhona and kuma comment kwavela babe baningi abantu abasha wangaleza ikem ngalesi scam, baningi kakhulu. Namanje siyaqhubeka, bafonelwa abantu batshela ukuthi usengcupheni uzofa, kunabantu abafuna ukukushaya bla bla bla. So nje esinye seyikem niqaphele bafowethu, ungazi uthuthe, ungazi udayisa umuzi ngoba udlala umuntu ekufonela ethi kunabantu abafuna ushawe sebethengiwe, impilo yakhe isengcupheni bla bla bla. So kuyi scam amanga.